Aikari au Umoja Rongai Kajiado ya Rugongo ni matetetio ni guthuka gwa barabara ino, makiuga kwa ihinda iraya makoretwo makihuthania kinini kiria mari nakio niguo gukinyaniria waki wayo. Barabara ino itagwo Umoja Road tondu kuma tene ni tunyitanaga tugathondeka barabara, no riu ni undu uria economy hanite ithui turemereirwo na bara ni koretwo na marima maingi na ni kurathi kinya tukaremererwo ni guthii especially ngari iria nguhi kahuro muno na guku rungu. Aria mari na biashara mwena uyu makiuga no hathara mataraga amu aikari maumanagia na gucaria njira ingi cia kumakinyia kwao. Ndeto iria maugite ni guithitie wonjoria wa guku na gikiro kinene. Okorwo ni customer ni ndindaga haha gatinda muthenya mugima ngendia ciringi 50 kana ngainuka itari ona ciringi. Riu ri nitukenegenaga tondu riri barabara ri tucaguraga andu nigetha matuteithie, no angikorwo hindira wa mwaki mucagura athie ndukamuona ringi riu no nginya ugagikara ukiciragia ona ringi ukaigua riu ri ona biacara iyo ri ona no uthame ngoni urarigwo ni ati uragika riu koguo barabara ino gukura andu macokaga njira ira ya cironi matigera wene. Ni kumana na uguo riu thirikari ya kaunti ya Kajiado ni yareire mitaratara ya guthondeka barabara ino, kuria MCA wa Rongai Titus Matheka oretie kigina kurekagiririo tene ni thirikari niguo gukinyaniria tabarira cia uthii wa na mbere matura-ini. Tumekuwa na hiyo ombi kwa serikali ya kaunti wahakikishe by the time inafika September, kama saa zile projects ambayo tumepitisha kwa sasa, by the time inafika September wakuwe release hizo contracts so that tukifika Januari hii kazi imeshaanza kufanyika. By the time financial year inaisha, unajua hii pia inatusaidia kwa avoid pending bills, hizi projects kulipwa maybe kwenda kwa pending bills, kwa sababu kama Kajiado tuko na pending bills mingi na tunajaribu sana kusukuma executive wakuwa wana ensure kwa projects zinapeanwa early enough so that pia contractors waweze kuingia kwa ground mapema. Handu-ini ha Inooro TV kuma Rongai Kajiado ya Rugongo, ngetwo Wacuka wa Kiarie.